الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga kakasising kami, alhamdulillah, yari na isab kita niyo karilan waktu sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Waktu sa halga-halga, amuin mapatut na tutuod halgaan. Karena in waktu ini, di na siya magbalik apabila mamaid din katutan niyo. Nasarta inuno katan pakarajaan lumabay kato ini katan ikapagsusun na to haadlaw gana bang nato di hikatunay in parsukuan sin waktu rihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab yan in pakarajaan sa halga-halga mapatut na to halgaan na muna in waktu rihil kato sin Allah ta'ala. Kabuhi na to sarta sin amuin ihinang tiuntot kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In subay na to maparuli mapakugdan doon haamuin napatarang kato sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labi-luwa na to in pakarajaan amin mapatut na to halian, iban sim mapatut na to halgaan, suway na to yan tilusahon hatihon marayaw, hasupaya hikabutang na to intiap-tiap parsukuan sin uno-uno na. Kaya panghangla kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin hibutang na to habubutangan niya. In uno-uno katantan, aun siya tiyutungod sin Allah subhanahu wa ta'ala, pakanya, tunguran sin, amuhin, dihil kato hinang sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Ayaw na to, lamuran sin hinang, daing hapikilan, iban sin akal na to, karena inyan, biyabay ta na kato, siya salasay na sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in amuhin waktu dihil kato taniyo iban sin tunguran kaniya bang unuin hinang nato doon bihaon yari nakita niyo bisan iyanon halaw man na simbulan amuin piyag tatakad-takaran sin katan bariman halaw sin liukupan sin dunya ini amuin tumunay sa ta halaw pagkukuyag sin pangatayan karena dumaot iban dumauhat sin sa lago-lago karayawan amuin bunga sin hinang singkatan yung simbulan sungun ini. Amuin subay na to iaarayaran daing hawakto pawakto daing hawakto amuin muklas na in pajar daing haamuin katigid luman niya. Doon haon tumagna nakita niyo magtangka sin mapatut patangkaan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kitaon doon hayan bang matan ka in pagtangka na to. Karena tulus ikhlas daing habigi pangatayan na to karena sin Tuhan na to Rabbul Alamin.
Sabab ding haparkala ini, amo na yung pag-ianon, al-ikhlasu fil ibadah. Amin pag-ikhlas, ka-ikhlas sa tungod sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. May tayad to, sarab karna. Kasirum minal ubad, yata'abbadullah bil bidai wad dalalat ala jahlin. Kamatauran si mga magtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, labay ring haamin hinang bago, iban hinang kalaungan, may ta na laong pasalsin labay ring haamin kajahilan, labay ring hakaawam, karena in sila turon nila mag-awam-awam, nasarab yan, di sila runhan ini laong ta uno yaon. Di sila makaian laong niyain sila awam. Sabab may ta, misan hakabtangan nila sa jahangkan kami di mag-ingat pasal kabayan na mo. Amin tumutog kami hakaawam supaya kami kabistahan sinamal na mo. Sabab inyan na kiyahatihan niya yan ang kantuy siya di mag-ingat pasal sin amin bistahon siya awam hasupay ang katan kalaungan na hinang niya laong niya in siya awam. Ini hambok kalaungan na kula sing kita mga katotay manghuran haagama Islam. Na amo yan in subay parukod na to marayaw yari nakita niyo pila adlaw ra kumandeng habihaon. Atin niya, habihayaon lang ta Sabtu, mahapon, konsumyaon isnin, konsumyaon ahad, puasin ahad isnin, pagsalasa, magkita nakita niyo bulan. In pagkita bulan, ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sa lagu-lagu, karena labi-labi na bang kau makasaksi sim pagsahali sim bulan, inyan habuok, laong ta lugot dirihilan sila Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya bangkan na impagkita mo simbulan maksud imingat hasupaya kau makatagna simpagtagna labay dahin haamin pamiat sindaak sin Allah ta'ala amunin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sintuhan na to Rabbul Alamin bihad to insubay jumato kato taniyon na ing kamatauran si manusia bakas ta na nasabot pangadyan ta na kauna bihan in pangannal nila in pag-ianon hinang bago amurain dua amurain maulid laong tapag bunyi-bunyi hawak tusin kapag anak ha Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin waktu pag Isra iban sin pag Mi'raj niya. Adapun inyan mga katautay manghuran, kamatauran sin magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, mataud in kasaan hinang kasuran doon hansin hinang bago. Labi-labi na to in ibadat sa lagu-lagu, amo na in ibadat sa bahayang, iban sin ibadat paghaji. Mataud doon hayan, ini magkahinang sin tao, kalamod nila roon ha, pag-ibadat amuin ini bukod mapatot hilamud doon na yan. Karena in hinang bago, inyan, naritay maun katuin, ini ibadat ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na maita siya, nag-ibadat, dahing ha, waktu siya timagna simpag ibadat niya, sampai iabutan siya kanuman tahun, simpag ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, in ibadat niya katanin sambahayang niya, way tiyay masin Allah subhanahu wa ta'ala, karena in hinang niya yadto, pag ibadat patuhan, labay rengha, amin siya in nagbabaya sing kabayaan niya hinangon. Ampain pag ibadat pa Allah ta'ala, aun aturan niya, in tanda niya nagpara siya kitab, in tanda niya nagpi siya daak, amo na yung kahinapusan sindaak niya pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nasa biyan subay hadya kita niyo tumutog doon, amin simingod sin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sababin siya, amin pagtawakon siya al-Midanul Akbar, amo na yung timbangan sa lago-lago ini sisinguran sing kita niyo, amo na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Timbangan na uno, timbangan na pangadatan tungod paparkala sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban biya di ining kagi pagtunay kaniya impagayad kaniya madto-madto subay inyaon hiya atay nato marayaw pakuddanon nato doon haamuin ini napatarang kato taniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amad tuin subay mabatok sin tiap-tiap tisulakan si manusia hababaw sin gumiini. Ibadat sambahayang, ibadat pagpuasa, ibadat paghaji, mataod. Mag-iibadat, mataod di pagkalamod nila hinang wayroon lamod doon na sambahayang, bukon lamod ha paghaji, bukon lamod ha pag-umrah, bukon lamod ha amuin launta pagpuasa. Biya sin pagsambahayang, aun magsambahayang timindog, humog takbir na maglang kaparya sin luparagbos magkarati yaon. Inyaon pangasubo uno na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atawa wala. Sin nagbabayta siya inagi niya, sallu kama raaitumuni usalli. Sambahayang kamu, biya sing kita niyo si kaku sin pagsambahayang ko. At ini subay hadya urulun na to bang biya dining kaagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magsambayang sa tain ini siya sa lasay niya madto-madto pa mga kasahabatan niya. Sa ta sumuno mga kasahabatan niya siya lasay nila isab maun pa mga sila tabi'in. Damikian in tabi'in siya lasay na patabi'it tabi'in in katantan yan sampay 500 maripa jaman nato bihaon. Bangaon dapat di mapindaing kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ikatunay sin tiap-tiap hambuok tisulakan sin Muslim alaw man sin gumiini. Suway wihad to mga katawtay manguran agama Islam. Biya sa pantun lang taamiin pag-ugsin takbir yaon na biya sin suong magkuntaw yaon. Magsuong magsilat. Bihan yan mahita sabab inyaon amuin pikilan iwan akal nila inpia tatarang nila amuin himindo sing hinang nila umalop pa Allah subhanahu wa ta'ala sinyaon indaak sin Tuhan Rabbul Alamin ini namahita bang biya din kau umalop pa Allah subhanahu wa ta'ala biya din pag-alop mo harap kaniya biya din pagtindog mo biya din pagruko mo biya din pagsujud mo, biya din paglingkod mo, imbutang sin lima mo, imbutang sin siki mo, in dahanan sin hiral mo, ini numaog, hinaog in pamaranan pababa hilingkod, nagdara sin pag-ayad, nagdara sin tumaknina, amin bukon naguus-us, karna inyaon miyamarad, in bigi pangatayan naghihindo haudyot pamaranan bang biadin kita niyo himiwal. Amo at timpag iyanon ka ikhlas patuhan Rabbul Alamin. Karna niya, bukon karna sin ini pikilan iwanakal sin tisulakan si manusia halaw man sin gumiini. Bihad to in subay jumato. Na aon ding mga kaibanan bihad biyang langan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw kamulaw niya sumujud patuhan Rabbul Alamin biya sun luparagbos sin pag ini sujud atawa biya sin pagluko sin iro bihan yan hati niya iniro bang siya lumuko si masagpak insiko bihan daing halimakatan maripasiko ini bihad to damik yan in sikiyaon. Biya sa pantun amuin nag-aakad katan, bukon bihad to impag ini sujud pa Allah subhanahu wa ta'ala karna
Impagsujud, suwayin sumampay sadya, palugal susujuran, doonan amura impito ang gauta. Sampay biyeta sin Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inagi niya, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasjuda ala sab'ati a'zum. Dia kita niulong niya sin Allah Ta'ala, labay ring Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumujud patuhan Rabbul Alamin, doon hapito ang gauta. Uno inpito ang gauta ini biyeta. Inpito ang gauta muna itong hamuk-hamuk, doonhan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pa mga kasahabatan niya, inari niya al-jabhatu ma'al-an. Intuktok, sarta iwan sin ilong magpagmanhibutang palugal pagsusujurat. Tumuno dahil hailong iwan sin tuktok alyadan. Amuna indua lima. Sarta inkatan singulamay yaon kumus bukon siya iaak-ak in lima. Amuin kia kangkang yaon. Kumus siya may ta karena ingkatan gulamay mangiblat harap pa lugal pangingiblatan sing kitenukatan amuna in Ka'batullahil Musyarrafah. Amunin pagtawakon Ka'batullah. Bihan yan. Na, bihan to. Pag-ubos lang niya, ar-rukbatain. Amuna in dua tuhod. Na, at ini lima na, intaon. Ini tuk-tuk iwan sin ilong, iwan sin 25, iwan sin ini rukbatan, amin dua tuhod. Matuwihan. So 5 na intaod niya, pag-ubos, indua na kapin, wa atraful kadamain. Amo na induhol singgulamay siki, bihan, damikyan timindog siya, paamuyin, ini unuyaon, damikyan in, gulamay yaon, mangiblat pa, ini harap pa pangiblatan sing kita. Bihad to in luparagbos. Naon mga katawtay manghuran, magsujud, hawak to panagnaan, makaamuin sujud, paglingkod niya, pagsujud magbalik, kaya kalitin si kipataas. Inyad to, wala na sampuna, impagsujud, simpito ang gauta, karena inhinang mo, nakauna imaamu, subay mo paamuhon, paghinang mo hikarwa, hikatu, hikaupat, sampay mabus kaumag, ini tunay sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo din pagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambahayang kamu, biya singkita niyo kako pag sambahayang ko. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nadamikian hapaglingkod, inyan katantan aon aturan niya, bang biya din kau limingkod, biya din kau, ini magbutang sin, sikimuyaon magtumari, kakunahan yan paamuhon na to, bang na to di matanto na kaamo kita niyo hainang, ipangasuho na to ang mga tao makaingat. Bihan yan. Hati niya, in tao makahati suway isab, doon hayan, amuin, ini matilusa, mamayita kanila lang biya diinin kagisin, amuin, pagtunay sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta suway tulos ikhlas, patuhan, nato Rabbul Alamin inhinang nato. Amo hindi siya maka inituloy ki parwaing yapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yato mga katawtay manguran, haagama Islam. Na, in mga inikatan, labi-labi na, ibadat sambahayang, amuin suway siya, tuod, in ini masampurna, mubiya sin pagsampurna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin baita niya, sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambahayang kamu, biya sing kita niyo kako pag sambahayang ko. Amuanin singuran niyo, amuanin ini
tindukanan niyo hatungod parkala sin pagtunay sindaakan sinallahu ta'ala roon kaniyo. Naramik yan. In ibadat pagpuasa amo niya alok na to namatong pila adlaw ra kumandeng habihaon. Damik yan inyan piyatatarang kato si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagbiya din paghinang kaniya. Biya diin in pagtangka. Di kakunahan in pagsandal sing kita. Bang in pagsandal yaon wala nakaamuha turan sara. Amuin na nahinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di kakunahan, doonhan inyad tukatan buat nulaingkan, suway siya kimukugdan doon haamuin, ini tilo sa kato taniusin, pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungod paparkala, pag ini, uno yaon, pag sandal, sinhapdi, karena impag iyanon pagpuasa, bukod sa jasan, hapdi iwan uhaw insandalan na to, sampai simpangatod na to, di manjarian makahinang kaurusarun hayan, intay nga na to, suway indungon na to, in marayaw sa jakatan, piyag marayaw sinakama Islam, inaturon na to damikyan, imumungan na to, suway kita niyo maayad, ha, lauman sin bulan Ramadan, hasupaya inyaon katantan jati in kakahinang mato kimupugdan doon haamuin biyamiat kato taniyo simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabihayad tuin luparagbos sin batukon na to pakanya. Pagadji damikyan mga kataw tayo manguram. Di na to manjari lamuran in ibadat na to paghadji sin amuin kakahinang na to, way kapos paindahan niya. Di mahinang na to ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na, in waktu, sin pag-ibadat hawla Makkah, gatos ibu, in tutong basan sin Allah ta'ala. In kaibanan hipagganti nila, in gatos ibu ibadat yaon, pahambuok, panaw, manglunsulan, manglag, sinamin kaibukan si mata nila. Inyan ando kaylo, hipagsusun sing kita, haadlaw kana. Hawakto pa, amin mapuklid kita rin di halaw man sing gumiini, tumagna na yung pagsusun sinambok manusia. Na mataod kakahinang, hawakto na to inilawi-lawi na tuod, in mga maghinang si mga nasabot ini, doon impag ianon hinang bago magpakasud halawom simpag ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Biya na sinibadat sambahayang, ibadat pagpuasa, ibadat paghaji, labi-labi na ibadat pag umrah, doonhan mataod magkahinang si mga sila kikita sing kita niyo dumadlaw in lako-lako nila yadto hamakka in mapatot tumunggo sila roon halugal mulya amoy in nakabidda in tutong basan sinallahu ta'ala daing harukaing masjid amo na yung masjid haram giatusan ibo bukom biya sinha masjid mo doon haula mo ilago-lago simpahala hiril sinallahu subhanahu wa ta'ala sa mataod kailo paglupason sin sila in wakto nila inyan lang niya umrarawa hasin niya visitation hadya biya mga inikaw na misita sa jamadto, dugaing imbisita, pag ianun doon, pag umra, bisita, nag-ibadat, patuan Rabbul Alamin, impamisita mo karna Allah, miyama kada aturan sara, inyan bayaran kato, taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way pa kaw nakatunay sindaakan sintuhan, hatiap-tiap waktu, in panaw mo hadjamadto, amin na maita na kaupa Allah Ta'ala, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, ya Allah ya Tuhan ko, yarin ako simambag simpartawakan mo, amuin tumunay simpaghaji, iwan simpartawakan mo tumunay simpag umrah, yarin ako ya Allah. Na inyan, misang kau rin tumawag pa Allah Ta'ala, hawak to yan, asal kau kikita niya, in angan-angan sin bigi pangatayan mo yan
diurungog sinallahu ta'ala ing kaptangan mo madtumari. Bihan, ayaw ahon suara kumua, misan way suara kumua, kaya ingatan da sinallahu ta'ala bang, uno in halawm simbigi jantong sinipon niya. Naamo niya ninsuwa ayaran namo, nato, daing hawakto pa wakto, ando kaylo, hasupayari maahon in pagsusun sinambok-pabok daing katutan niyo, aron na hadyahan patubtuon tayo pangadyan ta wakto ni insyaAllah, haro kaing wakto gumanap da kuman kita niyo, mangumbay da ko kanyo katan hawakto ini, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.